Zaleđeno kraljevstvo u Lazarevcu, trg najlepših bajki i čarobnih junaka od 21. do 30. decembra na platou ispred Rudarske česme, svakog dana od 17 do 19 časova. Deco, dođite da čujete najlepše bajke sveta, upoznate čudesna bića i hrabre junake, dođite da zajedno stvaramo novogodišnju čaroliju. U kući bajki otkrivamo gde se krije Deda Mraz. Deda Mraz nam stiže na veselje. Druženje sa zlom vešticom i začaranom princezom, čarobni i neviđeni spektakl, ples svila i ledene kraljice, kreativne radionice, festival svetlećih robota i vila, radionica plesa, besplatni slatkiši za decu, pravljenje čestitki i ukrasa za novu godinu. Moraš biti dobro djete, da ti pokloni doletce. Trg bajki i čarobnih junaka. Dođite da zajedno stvaramo novogodišnju čaroliju.